Kadar barsenong lum nong thamai bernihat hakasi balang jong katayau kalapan kuburam ya uba sostanis sotun halo kijing syajit jong u banlong UMDC bathamai jong kejirang constituency nalor kijing kitlepa ya kalengkor kumu MLA jong kathan. Halor kejing job jong uba sostanis sotun yak election MDC nak kejirang constituency. Nakaliang kadar barsenong lum nong thamai bernihat kalapan long reka program ban penkuburam yu bat ban penpau ya kejing sosarong baku munong syong ula job bat ban kit ekolengkor sakum MDC ke constituency. Ya uba sostanis sotun beriru MLA kejirang constituency bat mentau bela job bat kum MDC. Hagan ki election kabarang syulai. Lapun kuburam yu dakinong elam ka shnong lum nong thamai hakejing darkat uba ayai ne walang orang ba shnong uba vigyan kharkongor president kaseng samla shnong bat kiwe-kiwe. Habagran dengan negasi uba ayai ne walang ulapan pau kejing kemen lo kejing job jong uba sostanis sotun kumu MDC. Kabal penpau bagi pat ba kejirang constituency gidon ne kejing syania hau banten rong sekelengkor kumu MDC. Kanang beniasat yang dorbar jong kaki HDC. Dan keberkerpat yu buku MDC undiang banai kejing syakri kaba paka dagi pat ba kathan. Nagaliang uba sostanis sotun ulapan pau kejing sungu banai kublai kinong ilam shnong kumjo ipat ba galom nong thamai kiblakan mau yu de balek buram kerpang kumjo ru ulapan pau budap de kemensiam kejing kemen ban syakri kipat ba haga constituency. Shosho ru ulapan pau bakum ba ula klai pat ba kinong rem yang yale ak election MDC kum tahun yang menai kejing syakri na kebenta kebit kebiang jong baro kipat ba haga constituency. Hagini kejing le buram yu ba sostanis sotun nasaki ya kejing syem benta ki kon samla bat ki habret ban penipu ipiang ya kena ke program leng bagi jing rawai bat ki jing syar. Ngidai barobor ban praktis ya ka politics ka bante. Ngidai ban praktis ya ka politics ka ban warna ya kata ka hatred lari ya ka jinge shun ka bakyo ya ka jinge bisni ya ka jinge bihui. Ngidai banele ya ka politics ka bante. Nga ya kejero ya baru di political parties keplayale akan election MDC nadu di candidate di pemubintorani di nanti nanti mau ha kidon masbat di ba upcoming mo di joko BPP nanti i eu nalena eu joko BJP heman timong nanti libare juga UDP nanti pakai MVP mah
candidate akan bawa ke jikuplay ki baru UPW akaban ilaya jaka hoj kelawan don hangden tai slip of tongue bong tin nongway mo kataka jim betul betul yola kumekeren bakla lo kumekeren tam ya pula kumpentut penong tena kalian jungai orang kumpentut penong ino tena soban panma ya ba kia tut nama ke politik selakut election kelakut ngimbe subania perkat ya katakan election ngide perkat pakuno bangin te de tak tahu sompi ngin hapan ele ka politics kaba ngin kintiu mentah nginele ya ka politics bangin kintiu mentah nang ni sekmat ke bangin le ke kaba nga kumu MLA kumu MDC nga hapan le nang ni sekmat lemba ka jikepu kejumpi di hangne ngidon baru sisnom la dan la bandan nabi kibakam kersan dengan wadu super nomor ba ka politics ka election kelakut hede mentang ide menele bani ai jimut lang ka shlong ka thau nang ta na ka shlong rikat wadu MLA MDC kumno ba mangi ngila makin tiu pa nang ta ka ka shlong bujungi nomor ngidon kam ya ka shlong bujungi bakalong ka shlong ka ba don hagaji teli ngaku MLA bu MDC ka kamram ka juna ka dinam tabaro kipat ba je konsensi